प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगाचे खासगीकरण थांबयात, आयटकान मागला। भाजपा सरकाराच्या कामगार विरोधी लोक विरोधी धोरणाचोय आयटकान निषेध केलो। म्हारगाय मळबा भरून तेकयल्ल्यान कामगार आनी शेतकारांक जगप कठीण जावन रावला। वेगान चलयल्ल्या खासगीकरणाकय आयटकान खर विरोध केला। केंद्रातल्या आनी गोयच्या भाजपा सरकाराच्या लोक विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक बुधवारा आयटकान म्हटल्यार ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले। म्हारगाय आनी खासगीकरणाचेर आयटकाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरावन काढले। आयकात राजू मंगेशकराक। वाट दाखयता। We are here on the Azad Maidan today to demonstrate the demands of the all India workers which are going on from these demonstrations are going all over India from 26 November to 29 November. It is called Mahapadav days. Mahapadav. These demonstrations are held before the respective assemblies, Raj Bhavan, all the government offices. So we have decided in Goa to have 29 November as the Mahapadav day in Goa, and we are here on the Azad Maidan to have the demonstration dharna. This dharna will begin at 10 o'clock today and which will over by 1 o'clock. And workers are demanding that जे कामगार कायदे जे आसात, जे आमचे 42 कामगार कायदे आशिल्ले ते स्क्रॅप करून 4 कामगारांचो कोड हाडला तो ताबडतोब बंद करचो आणि कामगाराचे कायदे जे आसात तेतूंत दुरुस्ती जावपा जाय, सुधारणा जावपा जाय। प्रो इंडिपेंडेंट कायदे सुधारणा जावपाक जाय आशिल्ली, पण टुडे द मॅनेजमेंट अँड द गव्हर्नमेंट इज चेंजिंग दिस लॉ benefiting the management and isolating the working class from this country. We are opposing this. शेतकामत्याचे कामगार कायदे जे आशिल्ले त्या कायद्यांचेर ह्या सरकारान सांगला की yes we are agreeing to have the changes. Till today they have not implemented them in the proper spirit. The farmers are hesitating. But today this government of Modi is exploiting the common man, exploiting the worker class, exploiting for the benefit of industrialists. And ते सुद्धा कोण? There are few. Adani, Ambani. तुम्ही जाणार की major port, major docks, major airport are given to Adani. It is nothing but Adani care of BJP. All industry, major industry in Goa are Adani care of BJP. You know, just 1 week back, 6 of the public sector undertaking, profit-making public sector undertaking, they are to be auctioned. As per the decision of the government of India and the Prime Minister office, they are going to have auction of these 6 major public sector undertaking. With this, we also oppose that. सर्वसामान्य घरगुती गजाली ह्या सरकारान म्हारग करून दवरल्यात। भाजी, फळां, सिलिंडर, गॅस, कड्डण अशा गजालींच्या वाडट्या दराचेर आळाबंद हाडपाक भाजपा सरकाराक पुरायपणान अपेस आयिल्ल्याचे आयटक फुडाऱ्यांनी सांगले। तुम्ही जाणात आयचे जे म्हारगाय जी आसा ती सीम आनी मेर नाशिल्ली आसा। देर इज नो लिमिट. एवरी डे द प्राइसेस आर रायझिंग. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गॅस प्रोडक्ट्स, essential commodities. There is no control of this government on all these essential commodities price rise. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।